iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho mo rigerali karibu asanzamega yekionga chinsa inya no atwanyalirwa kego chidaka chingi tukusabo kwabira kulende nigo toguchaka nimo ryoka korwa anse bunge ya Nyaribali Masaba chirigo ngorwaro ne tutujengire korase bunge ya Nyaribali Masaba nigo omo gumerebwe county ya Kisii omoske Doris Donya Aburi anyaraka bagakora umuyiga bwo changira na gusira ebyombe akorwa chinzamecho umuyiga nyaraka bwo ikiranwa hamo no mukonyi obene bo murayibwense omoske Faruk Kibeti igati yabarayibande abange ase chingwana chia obomo na kweru wetanga kurwa siasa cyo bugeza ku lya nyaraka ba chikorerwa senzameyo na gutumanya muligito Daniel Onteri Chimashine chigosibya chigali chibesa sebyombe nebikundi ao negati yebriya byenanwa hasomorobelyo bogosiro mwananchi kawaida asebonge yenyeribali Masaba imeye county ya Kisii omwega waliganigwa no women rep we county ya Kisii omoske Donya Doris Aburi asomoyegoyiga Faruk Kibet nigo harabara ibande igati abo moske Silvano Sosoro moske Jerusha Momanyi kurwase county ya Nyamira Dr. Daniel Manduko kurase bunge ye Nyaribali Masaba igati yabara ibanda mangi nechinga kecho basingirira gukwanira kugania kugwanchana na gutiga siasa cyo kubagana ba Kenya. Tunataka maendeleo ama vitina? Yule mtu ya ukabila na shares nyinyi mnamwambia namna gani? Asense mwende abare yabaiga nigobalira gucha kwendera kubwatirana numare wensobono Dr. William Samoei Ruto bamentabuna chinga kichia siasa tichiraika. Tuanze siasa hiyo wakati wameingia, sisi ndio tutaenda hasara. Kwa hivyo Wakisii wenzangu, nataka kuwaomba waje tushikilie hao watu ambao wako na maziwa. Tunataka ile wanachukua mahali popote katika hii nchi yetu ya Kenya na sisi tupate. Yuzi yule wa Munyoro alikuwa yuko kwangu kule Malindi. Amekuja Malindi akapiga mdomo, hakupatia mama wangu chochote, hakupatia vijana wangu chochote. Waswahili wanasema mkono mtupu hulambwa kweli. Mkono mtupu hulambwa. Kwa hivyo wa Munyoro na brigadia lake, nyinyi hamuna kitu, hamutoi kitu, ni makelele matupu. Wengine wakiongea tunauliza, kwa mfano Abagusi community
wamepata waziri mmoja Ogamba Migosi. Kweli ama si kweli? Na wakapata PS mmoja. Kweli ama si kweli? Na tunamwambia Daktari William Ruto, zile nafasi zitakuja sasa, angalia the Abagusi community. Lakini tunataka hapa Kenya hakuna kabila itakayoitwa minority. Kila kabila iko na sababu ya kuzaliwa Kenya. President Ruto, Mheshimiwa President Ruto, omuntu bwanchire gusi. Ekene. Ayo omuntu bwanchira. Yato ndebanga 20p tobera serikali erende torakame serikali yero onoiga. Gatatu nigo osoro arorekana kwigirira finance bill yo mwaka w'ekiri 2025 mwaka w'ekiri 2025 no yomo wikiriye boigo ebikore byo goitwa kwa basaya asichinchira chibotutukanu asaboria kiombe kyobotuki bobosaria DCI kwango yobotuki ilikuwa inekebuna abakagerwa babekirubera na bimokirigwe getambo kiregetindi kirichiko. Watuambie wale watu ambao waliingia kwenye police station ya Central wakaua kijana bure. Hao watu lazima tujue ni akina nani. Hao watu lazima tujue ni akina nani. It cannot be ya kwamba mfungwa anabebwa, anaingizwa kwenye cell mahali anafaa kuchungwa, ati huko ndani watu wanaingia wanaenda kumuua. Hao watu lazima washikwe, wapewe mashtaka. Ama namna gani? Hiyo kitu tena ilitokea 2016 wakati wakili fulani alishikwa wakiwa na mwingine in 2016 na taxi driver wake, wakawekwa kwa cell, wakauliwa, wakawekwa kwa gunia, wakawakuloba. What we will not accept ni kwamba Kenya hii ati kwamba watu wasiwe safe katika police cell. Nkurubatere gataseni kiagatembe kurega se county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri. Na umanchu murigereria se kiombe kekyo nigo aba bwatani abibyombe abanyaka bakonyora gose bakogesa ogosirwa akurujinze mecho buna banyaraka bakoerera ase banyaka bagokwana na gotogia omorobelyo mugima muna gotumanye murikito Gabriel Nyakonde. Ebyombe kurwa se county ya Kisii tukorerero nigo banyoro bokonyi witira asomo wimenere puwe county ya Kisii Muskedoris Aburi nigo umuyiga oyiga oikarano na barai buna umuske Faruk Kebete umuske Silvana Sosoro umuske Jafet Nyakundi umuske Daniel Manduko na umuske Zair Janda amona bageni abange abande nigo baganiri abarai bali bande bagopinga obokonyo boyiga bwebyombe wesoke nako bakonya elyo gusira abanainchi to bana twalete chesana obaite jamade twende tokoruga etiko korugo abunga abebaje mubungo yoko kubishi boko ni aro ko ngose cost na akabesa kae oda kutokonyaga ebesiti arushimo buko urumo sarawe ndoye maini mama kwate tinyingi kubwa abandi nalo wali twazinga agore kere agore mashinyare oda kere etinga agore ntwana ko kwebesa okwamo gore tinga kwa okwamo gore bibi kwa okwamo urutemo ayeruta yamona bodo angera na gusiri na ito reta chitinga zitani tingareta ebesa nareta usora wale bwana chisingiwe nareta kalisi gishiri nareta ebesa nareta iraisane ogore etinga ebesa nareta isano kwa chipiki komi oya tuwa kwa chipiki komi owa chikowagana nigoro yeino vichana lero ese yamo kama kwa no no etinga na mwambia kwa mwanyoni ebesa yalo Target empowerment program across the country. Astogokonye byombe twakonya abantu bainse erinde bacha igoro. Aserero mungina donya konyalire kobagokorore ebyombe zaidi ya 300. Na ende byombe biga nigobire ase county ya Kisii ngima. Serikali y'Mheshimiwa William Ruto of course challenges into bwate. Ende nchirinke. And we understanding ubogima bwa kongire. Lakini ase kenekere serikali yeli tuko na tukora vera. And that is why Mheshimiwa Doris Donya Toto
areta abageni abange from across the country wachichaga ochangire ebiombe more than 300 bya Kisii County. Nigo abananchi anene mono kurwa se county ya iga ya Kisii bagokera obokonyo boiga asibalire ira yo guchia kugendera kubwatisya serikali anene mono gosira omu women rep we county ya iga ya Kisii Doris Donyatotom. Town ya Keroka turamona tore abangina 60 tuikaranstense tukarosie kiombe egere tuimuke buna bangina wono ngwa kangambi yamana seri tukerira rero omwisimi watonya atorange iko cha egeti Kenya nturago esenge njogo twa support wono tukuyanire mongera ngambi yamono agenderere igo egekogerere no mongine ntigana oinyoira bangina bamwabo ikawo chigotoa gerache tokonya stinse mawao Dangolo kugisemba yo bwesekia FIS chairman yege tonto kure ward ya Majoge bus mu Majoge church twagokire aso mwishime waito doni tolistonya toto aso gotokonya chi machine yejindu na abana boda boda enenjira ya moyogo to support ande goto segeta ase gaseto yakera lituko ase njirende oche ngo chitore konyora bono ekipato tugo chiko chake gase mune machine ngo chitore to ba tugo chako sibichi pigi chaito chigali na ikige gorokinga ngo chitore konyora chibase chaito chakera lituko igona nenda tuko makera ngambu ya mono na inde mbu ya mono ase support ya toire ndogendre gabutambe twagokire ntuna abantu ba boda boda ekero omu women rep we county iga ya Kisii enekiana gukonya abananchi anene mono kuri se county iga ya Kisii asaganirie abananchi anene mono abaiga banyoro bakonyi kwenekia ngo tumeka bale bakonyo boiga banyora iri gwekinia ase amagima abo kingo reporter ya ikateseni kigabonje tikiana gikomike getembe ncinguruko Nyakundi Gabriela na omwanjo mo ligereri chinga kiechio nigo moyegonga buno yonyaka wakwana kigwa ase bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira moyega onyaraka bokokorawa amono mukonyi bumurai bwense omusika professor Abraham Kithure Kindiki igatia barai bakorawa amo no mo chief we Silvana Zosoro na boigo omukonyo bene bumurai bwense Faruki Kibete nigo baikirana sinse mechio na boigo siasa cha Nyamira ni ochanyaka yana kigwa asayo na boigo kubolia gokea ni siasa chiobogesako nase omuyega bugusira amagenderero na boigo ebiombe imeye bunge ya West Mugirango omuyega oikiranwa nomukonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki omurai bw'abarabange ase bunge enene omoske Kimani Chungwa oyotenenerete emeroberio ya serikali omoske Faruku Kibet omugachi bw'ekiama kya UDA Chafet Nyakundi omubunge o West Mugirango omoske Steven Mugaka omo majority whip omoske Silvanus Osoro egati yabarai bande abange ni siku ya kusaidia hawa mama wajane. Hii ni siku ya kusaidia wanabiashara wadogo. Leo sio siku ya siasa, na sisi hatutaki siasa, tunataka maendeleo. Nyinyi mnataka siasa ama maendeleo? Mnataka siasa ama maendeleo? aiga omokonyi bw'omurai bwense omoske Kithure Kindiki nigo atebire inse y'oburai bwaye omoske William Ruto nigo uchumi yense yagendereire kogororoka naigo ebaroberetie koroisia chichiro erio kubasira abaunjureria abakabake egati yabo echiro ya meruka ndio maendeleo ya Nyamira ipatikane, upate stima, upate masoko, upate barabara, niendelee kusaidia rais, niendelee kushirikiana nao viongozi tusaidia rais ama nisiendelee? Wangapi wanasema nisukume kazi? Hii kazi nitaifanya kwa bidii. Hii kazi nitaipeleka mbio. ensemo yaye omuteneneri bw'emeroberio ya serikali omoske Faruku Kibet nigo aboria omugusi kubwatesia eserikali eregeti eng'ana yaye wa chinguru n'abarai bande abo baikirana ase barurekana kumuraga ebyara oyo kabeire omowaziri bw'oburendi bwaime omoske Fred Matiang'i kubwatekana n'eganga yaye yokoria ekerogo ky'oburai bwense yule
Yule mkabila mkubwa Kenya tumwambie nini yeye? Shetani afanye nini? Alisema Wakisii hawana shares. Leo anataka kutembelea Wakisii. Nyinyi mtakubali shares yake? Yeye yule mchawi alifukuzwa bunge, alifukuzwa kufukuzwa. Yeye anasema tusije kusaidia Wakenya wengine hapa chini. Leo tunamwambia ushindwe na ushindwe siku zako zote. Ili tusikubali zile siasa tunazotoa za uchochezi, za chuki, za migawanyiko ya ukabila. Wakiona tumetembea Kisii, wanakuja kuambia watu wa Kisii, hawa hawafai kutembea hapa, warudi kwao. Si wa Kisii wamejaa Kenya mzima? Sile kitani mugavana. Teketeke kwa mukirasi. Mungu asamu etokega kwa machimba sisi ni na anato ya lemosa. Wale Mungu wakirasi Kenya ngima. Aba. Ni nani ni komisa ne? Aba tabaga sene siri dawa. Ase mesingi akambe bangete. Asa ka mungu bangete. No motoka ikarasi mtani wacho otorusu wazu. No. Ese ko kakiri tuyase. Totike ndo tokega atwalinde. Ayi toka toka na kidagora. Omo wakireshi bwabangi na Nyamira omuskeche rusha momanyi nigo aburia abarai abaiga babwatirane no mubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka erio kwene kyabona amagenderero buna ayechipara chirami namboigo estima nkobe kware ase bunge ikeiga. Leo hii tunakutuma wala mwambie president wetu hapa barabara zetu ni mbaya. Kubatikana na yaiga ibakwanira boigo siasa cha Nyamira anene ukubagikana kwa ba MCA na goteba nigo mwananchi abeire gakuremara ase amagenderero. Abana b'amitogo Nyamira, aba MCA b'amitogo Nyamira, bakikona abantu ba Nyamira. Abantu ba Nyamira batanga kile tafadhali. Lazima weke disenge kando. Wasema lazima weke disenge kando. Hinko reporter Gatembe kurwa segeti ekeiga geskuru yoporoso ya Nyamira ekioke gutuka meye wodi ya township ebunge ya West Mugirango Njefatigad Gisemba na borokia bekiombegea kupeti olsagia rwe county ya Kisii niko banyaka bakora ukurobekana imehio mochebo songo asbanyaka bakubulia obwene bumwalimu oyibo igolengo mu ploga yonyaka bagagosire kumubwaye ase egetasini akabokia abanyimbo ime mucho Nairobi asireta Albert Ojwang haze chinjira chobo tutukana. We want justice for our teacher. We want justice for all those who have been killed in the brutality way. As Kubet Kisii, we stand with the family and we announce that let the legal team and the apparatus, security apparatus and the IPOA swing into action and have those who are in charge, those who perpetrated this kind of ugly incident to be brought into book. We cannot allow again to wait until another teacher is killed. You touch one teacher, you have touched all the teachers of this country. All the teachers of this country are standing in solidarity together. But today, Kenyans fear a police cell than they fear even a criminal's gang. So what we are telling the government of Kenya, as teachers of Kenya, we demand for justice for Ojwang, and not only for Ojwang, for every other Kenyan. We are saying enough is enough. The killings must stop. Every life is precious. My name is Mariga Irene.
the secretary, gender aspirant in Kisii County. We demand justice for our brother because these brutal killings cannot be allowed to continue. For our leaders, kindly give us justice. Our hearts are bleeding on behalf of the families, and that is why today we are standing here in solidarity to cry with our brothers, to cry with the family. Kindly, we demand justice. Just as what we demand, justice. Mwancho mo rigere chia matachi konyara wense na mono abagotu na boigo abatakano ne chitakana ni wanyaka bagonyora ogosirwa korwa ase omusamario oyomo chinsemo chabogeka ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii boyo kubolia ni kwanyaka bagokorwegwa abantu bonsi balotagonyara se ebinyoroime wanyaka bagosirwa ase nchara ya mo goseyende bona gotumonye moligito dipon asa Kira buya mai, ada buya mai. Kira buya, ada buya ada buya. Kira buya sesuatu. Kira zaman yang kurang kungkar. Iga, ugusa mulki bade matara. Asese dibe, abanyasi. Olokogoloka. Chiamate wetani ya emeronge tato ningo chiago kere obokonyi kurwa somo Samaria. Aya maiga yabagotu nechintakana korolekana konengetua kurwa asi chiamate chabo anene ya sevinyoro. Kucha korora banta bagatu bari batari kwenyara batari konyara gasoka kuru nyumba bachikuri mumino onera tu achira korora gari jirani yaito gange soni ojoni malita ne nkuru kwema tabusiboli ngwa rwase kinyiruke iriani mubusi naira ne iri ngambi yamana asenginje mwachira korora umuntu obairu kurwali ngaki ntambe ntanya kanyoro umuntu kuikanka gaga komorora muno mwikiri Gona ira ni iri kiabuga ngambi yamono asogo to inyora se kinyuri dikeiri yani akira iri kiabuga buya atari da bangina na bagaka bagotu batari kwenya na ndabantu mbalo na abare maumba se chinyomba tugusaba batari te bonsi abe bago ikero ke ko nya banta bange be binene ne serikali be tabanta bange muna abu abagotu na bare mavu batai gutare gukwana ekerekyo ni gobono abange babeire bagotigara magega anene asokonyora obokonyi no nyenkuru ase serikali abantu abagotu nabagose bari baremarete abana babaja kurikichi contract yabaye berigeri banyoro ko babarumba ariko nyara gukora mirimo korengi muna twakorega kurugoro gukarero yabe yarokanire ko ba positive nande twanyorere nga kweli abantu abange machandikete kinyomba murayo mteri kiabuga kwenyoire bali babwate abagotu buno mugaka kebabe oli otali gosoka rambali ikeri mbiyamo nasoko monyora na abanda bangina mbale tubwate kenyoro gyeitoga kiamali babagotu batali kwenyara na netiro batali kwikabaleta no ane suguma ya 10 nonyina bo ni gabange ba umurubiriyo iga okoboko njengo ira nelingambi yamo nasenye cyo mwesimiri kabuga akire gotorora orodi muno mongino itomo gotugo chagaiga nabande mbaroro Miyamo nasenje kwa twali tukoni okukuja kwa chakora bangina abagotu nakiri miyamo asenje anyero mumuntu ndonya korora muntu guchaga amuna mwachire ikene konekya bila situkuri yale umongino amane pitana kororo nonye lakini bona gambia mana senje kwa twali tekerengeli kiga kwa nyero mongino ngomono mongino munarega tali korora munarega ga ukoreta na bakoranga nando uchira kinta koreti tarochi umongino nabwato bale mafu yamana senje kwa nyoiri na matu munarega tali koigwa Chinga kiboigo bono baboririe abarai wesokiana gokora magenderero uchesaba na inchi obwanchiriri bonde botayo ibaite sumwa beta ase mwaika tara gakorangeria abantu mwabasera gende binyoro morigereria abantu muna bamenyete chinka emechando nero mutaka kuyekora ikachinka chi abantu moye konye amoneke ekenyoreke kiitu kiria nyigaiga mwakebwa beri etwebire ntobwate ngone stime seme tugusabasa wancha kwaye akia to saponse to nyore stime kenyoreke kekie bide mwesi migondo bese gosata na konyina kenyoreke chwa mo suka Ulipotele kitaseni kia uwanje kia gatembe kurega se wadi ya bogeka egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii ilitaria na igonkoro kwa Dipon Asanya Mwana mwanjo murigere sengenje gwachara kaba mona intu ya seke unga chinsa nye magaroba ya lero use kwanya kaba na inje go chaka chinsa bire go ikabona iga ancheri ongoro kwa runyo toto nyangire kuranse memenyerio niko tupatera na revision makol na ba kuranse ma transmission ga ko Kevin Ongeri DJ Artsan to gwandia obo tukobyo no burigere buya miyaga tembe TV ko unga kyamungusi ko tikasa ya kabere na obo semi baga tembe ko raso mugaga ochoi nyambasura
Bagaka ninjo, ninjo edembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Finalizo tana konyoroye, agoja gutwara bwo yabwo, amoroseri saku, eliegera acha gutaruna banani. Nyaguchine elizo. Kwali elizo mpoko barako ero muntu chikuliwa uritaise ni. Uritaise. Ngakyoga na uchine elizo ngakari nke. Muchina lizo tana konyoroye, amoroseri saku, acha gutaruna banani. Kuna kuchine uinomo uswati yo ikwale ta oyo kente ikwale te kenyantangekyo kenyambare ikwale ta kitika kegende kenyambaranga kei muchina liso ta na konyoroye agocha komoroserisa kukabonera atorwe abainani imbarabi abainani imbali to tararora bali tara iguru nabo abainani bali enda ntoko bamanya bakalinani na kiekora n'umukusia tete kalibika mutigari bainani tali bali bakaroza na ime bali bona batara iborwa nabo bainani nabo boneke usikire igo kalibike irenkwane n'umukusia tete tiagono kwa muri kindagere cyo bwatu kwana okuririo kozina kalimo kwa bwatu kwa butore kwa ontomo yuzo bana mbaro Bagaka ninjo, ninjo edembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biliya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri kuririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yebutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru nabwata. Uhuru